Esas vakalar haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Lenuza Borsiyitova çalışam. Hayırlı akşamlar. Covid keri qayta Qırımda Yataklar Fondu ep eksili. 3 yaşlı Murat Alimov acele yardımga muhtaç. Olarning vazifesi can kurtarmaktır. Daimi rubrikamızda yaş terapevt Zuliha Nafiyeva hakkında hikaye etemiz. Hastalarning marşrutizatsiyasini tizmek ve Qırım ahalisi için vaksinasiya muddatlarini belgilemek bo'ylay. Avaliyani Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov koronavirus yuqma hastalığı tarqaluvi bo'yicha operativ shtab devamında seslendirdi. Tek bir hafta devamında yarımada sakinlerinden acele bağga 300'den ziyade şikayet keldi. Senadaşlar, vaksinasiya muddatları belgilevde doğru malumat talap etem. Adamlar hazırlanalar, özlerini yuqma hastalıktan korçalamağa umut eteler. Olarga red etkenleri bu işte doğru değil. Bu vaziyetni kesen-kes düzeltmek gerek. Qırımda hafta devamında mevsim virus hastalıklar tarqaluvi seviyesi eksildi. Bu göstergeçler keçken senege bakkanda 22%ga azca. Qırımda koronavirus hastalığı boyunca en yüksek göstergeç İslam Terek rayonunda kaydetildi. O Cumhuriyette orta göstergeçten 2 kere yüksek. Ermeni Bazar ve Yalta şehirlerinde vaziyet ağır kala. Hastahaneden tış pnevmoniya hastalığı Keriçte ve Seyitler rayonunda ziyade tarqaldı. Bunun beraber Qırımda koronavirus hastaları için yerlerinin sayısı 505 yatakka eksildi. Bu maska nizamı ve sınırlanув çareleri şüphesiz tesir etkeni hakkında malumat taşıy. Tek koronavirus yuqma hastalığına değil de mevsim grip ve ORV hastalıklarına da tesir etiyor. Sonki sutka devamında 5 adam koronavirustan tedavilendi. Covid hastalığı 72 kişide tasdiqlandı. Bu haqda Qırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov ijtimai ağlarındaki resmi sayfelerinde bildirdi. Umumen Qırımda pandemiya başlanğandan beri 35 binden ziyade adam koronavirus yuqma hastalığına uğradı. Sutka devamında 3 kişi vefat etti. Butun devirde ise 907 hasta vefat etti. 31 binden ziyade kişi tedavilendi. Epidemiya karşı tedbirler keçirilüvi devam etti. Sergey Aksyonov cemaat toplanğan yerlerde maskalar takmağa ve 2 metrlik hafsızlık mesafesini tutmağa emir etti. Ahmetjit'te 2. sanlı Loqsahane evvelki işine qaytmağa hazır. 9 ay devamında hastahane Covid gospital olarak çalıştı. Loqsalarını kabul etmezden evvel odalar dezinfeksiya etildi. Sonki koronavirus hastasını mında 2 hafta evvelsi evge qaytardılar. Plan boyunca birinci hastalarını ne vakit kabul etip başlayacaklar hakkında Sultaniya Istakayeva bilen. Palatalarga kenide qonoqlaf masalары, bala yatakları qaytarıla. Palatalar boyunca ekskursiyаны ginekolog Ekim Nikolay Telenik keçiре. O ayta kendi mında respirator ve korçalanğan urbasız bulunma hujur kele. Химик ilaclanув keçirildi. Epsi odalar işlenildi. Ventilyasiya ve kondisionerler bakıldı. İşlenув yakınlengen konu Loqsahanenge yanı donatma yetkizildi. Bu yanı doğan balalar için 7 yanı reanimasyon masa. Bu masalar kislorod, terazi ve ısıtuv ile tolu şekilde donatılgan. Bu zemanevi yanı modeller. Loqsahanede kerek olgan yardım gösterile. Bundan gayrı Loqsahane kislorod keçirgen telnen donatılgan. Ameliyat zallarında yaşayış için gerekli tertibat, Loqsalar zalında ise kadınlarını yanı KTG monitorları bekley. Eski monitorlar analarının hareketlerini sınırlaydı. Zemanevi soylarında ise telsiz datçikler var. Biz ekimler ananın kursağında olgan bebeknin alını kontrol ete bilecekmiz. Kadınlar ise istegen hareketlerini yapabilirler. 2. Loqsahane Covid gospital olarak 9 ay kadar çalıştı. Tamam şu kadar kadın balanı taşıy. Sonki koronavirus hastasını fevralının 10'unda evge qaytardılar. Bu vakit devamında ekimler 1636 hastanı tedavilediler. Sağlık Sakla Vezirligi bergen malumatqa ko'ra tamam 2. Loqsahaneden şikayetler en az eşitileydi. Bundan gayrı ekimler mında Covid loqsalar doğmasına yardım ettiler. Bizde 61 doğuv keçti. Başka kadın hastalıkları oldu. En meraklısı şundaki doğan balacıklarda Covid tapılmadı. Loqsahane gelecek hafta hastalarını kabul etip başlayacak. Hem de 7 Koyu ve Kurman rayon hastahanelerinde Covid hastalar kabulü toxtatılacak. Yakın vakitte olar adi nizamda çalışıp başlayacak. Sultaniya Istakayeva, Arsen Fukala, millet için.
3 yaşlı Murat Alimov acili yardımga muhtaç. O SMA hastalığından azap çeken. Bu arka dalilleri atrofiya alında bulunmak demektir. Bala hakkında levha eferimizde geçken sene noyabrның 27. günü çıkkan edi. O vakittan berli 7 milyon ruble toplanıldı. Ama bu yeterli değil. Yardım etebilgen yekani ilaç pek pahalı. Tahminen 170 milyon rubledir. Oğlançıqның ağlı kun-kunden ağırlaşa. Kurtarabilgen sançını ise tezce yapmak gerek. Bu haqda Güzel Mambetova tarif etem. Selam. Selam, işler nasıl? Yaxşı. Bu genci yaşayışka kulüp baka yüzünden tebessüm silenmey, ata adalarında daimi ağırtısına dayansa bile, Murat Alimov gibi balaçıklarını smailik dep adlaylar. Bu İngiliz tilinden smile, yani tebessüm degeninin bağlı değil. Smile yani arka adalarının atrofiyası diagnozu sebebinden. Oh my god. Mahsus gimnastika Murat'nın ve onun anasının yaşayış tarzında alışıklı şeydir. Günde 3 kere sozulup meşguliyetleri. Bu ağır iş. Ağırtı da ziyade duyula. Ama böyle yapılmasa o kıbırdap olamaz. Он может нагинаться раза в 3. O bir sutkada 2-3 kere egili bile yorula. Arkası ağırıp başlay. Yardım etmek için rehabilitatsiya geçirili. O suvda arkasını tuta özünü köteri. Bundan gayrı masajga katmayımız. O özü de özüne yapmağa seviye. Televizyon gruppamız geçken sene noyabrның 27 günü bu bala hakkında levha çıkargan edi. O vakittan berli 7 milyon ruble toplap oldular. Ama kencege gerek olgan ilaç pek sirek ve pahalı. Murat Alimovga tek bir sançı gerek. Ama ilaçның fiyatı yakın 170 milyon rubleni teşkil etti. Состояние ребенка ухудшается. Balanın alı ağırlaşa, heveleri avazbarga çıkıp yürüyedi. Şimdi ise tek oda içinde. Biz hatta rehabilitatsiyadan ret ettik. Fevral'ın 16'sında Sankt-Peterburg'a uçmak gerek edik. Ama bizge sançını bekleniz dediler ve biz bir gerge ketmedik. Yıllar geçken sayın zaman da Murat'a kar etmey. Eğer balanın çıkısı 13,5 kilo olsa, hekimler sançı yapmağa razı olmazlar. Şimdi balanın çıkısı 15 kilo. Onun için mahsus diyeta işlep çıkardılar. Bala aza, büyükler gerekli rakamga yakınlaşalar. Ama bala çokka dayanıp olmaz. Я каждый день думаю о том, как Men nasıl yatıp para toplamak mümkünlüğünü akta gün düşünem ya da bir mucize olup hastalık toxtasaydı. Ama biz buna tesir etip olamayız. Biz tek bekleyimiz. Balаны hastalıktan korçalamak için birimiz yardım edebiliriz. Ümitini joymagan ananın rekvizitlerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Sançı ne kadar erte yapılsa, Murat o kadar tez jetedebilenebilir. Güzel Mambetova ve Said Vlillayev, millet için Yalta. Kırımda toplu vaksinasiya devam eti. Bugünkü kunde 34,5 bin adam koronavirustan aşılama yaptırdı. Olardan 8 binden ziyadesi endi ikinci sançıdan keçtiler. Cumhuriyette çıkış brigadaları çalışa. Vaksinasiya noktalarının sayısı arttı. Bu haqda Sultanesi Takayeva'nın levhası. Ахмеджетте 3 sanlı poliklinikada birinciler sırasında Елена Николаева aşılama yaptıra. Onun için bu mühim iş dehşetli hastalıktan kurçalanmağa imkan beri. O nifahacı olsa bile faal yaşayış alıp bara. Tükanlarga, aşhanelerge bara, yani çeşit adamlarla көрüşü. Ömür arkadaşımla beraber geldik. Aşılama yaptıramız. Özümüzni yuqma hastalıktan kurçalamak için. Vaktsina 2 komponentli. Onu buzdan yaratmak için çok vakit gerek ola. Sonra sançı yapıla. Ama bundan sonra yarım saat hastane hekimler bakalar. Komponentler arasında 21 gün keçe. İkinci vaksina Mart'ın 17'sinde. Eğer sıcağınız olsa paracetamol içmek gerek. Ahmedjet'te 3 sanlı poliklinikada vaksinasiya noktası fevralın 1'inde çalışıp başladı. Aman bir ay devamında hekimler 300'ge yakın adamga aşılama yaptılar. Sançı yapılmazdan evvel terapevt baka ve antitela testi yapıla. Biz şimdi mekteplerge çıkış brigadalarını yollamağa planlaştıramız. Bu 10. 29. ve 37. mektepler. Tek hocalarga değil de hepsi hadimlerge aşılama yapacaklar. Evvelden bir adam teşkirildi.
Бүгінгі күнде коронавирустан ашыламаны 34,5 bin адам яптырды. Олардан 8 бинден зиядысы енді 2-ші санчыдан кечтілер. Бұнен бирабер вакцинация ноқталарының сайысы 31-ден 72-ге артты. Чықыш бригадаларының сайысы да 2 кереге артты. Ярымадаға вакцина партиялары кетіріле, да 8300 дозаны тіби мүйсі яқын күнлерде елде етежек. Бу партия бойлы жеттен фарха ете. Бір флакон бір адам үшін дозадыр. Егер эвеллері біз бір дозаны 5 хастаға бөлсек, шымды сонки партияда бұл бір хаста үшін бір компоненттір. Бұл есе вакцинация планлаштырылуында қолай жадыр. Қырымда тиббижилер бір айда 200 бинге қадар адамға коронавирустан ашылама япмаға азырлар. Жумхуриетте топлу вакцинация январдан 18 күні башланған еді. Султания Истакаева, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырым Русиямен бірлешуінің 7 елігіні қайдетмеге азырлана. Қырым барының әр бір күні хатыра ташы. Мисал оларақ 2014 сене февральның 24 күні Қырымның халық ордусы Ахмеджитте Беркут базасына Украина кемиетінің векеллеріні кечірмеділер. Біз о вақаларда фаал иштирак еткен қараманлар ақында малюмат циклыны башлаймыз. Қырымда казаклар округының атаманы Вадим Иловченко 7 ел эвелсі махсус отрядның командирі еді. Отряд вилайет арби комиссариятының территориясында ерлеші еді. Эмин қырымлылар 2014 сене doğru seçim yapқанларыны девір тастықлады. Қырым барының майеті бұл бір әнде яратылған шейдегіл. Оның евелден темелі бар еді. Бұл 2013 сененің терен көз деврі еді. Біз әлбетте Киевдегі майданда юз бергенлеріні юрек ажысынен көзете едік. Біз яшларны епсі құвет структураларына қаршы қойғанларыны көре едік. Ве әлбетте, біз бойлы шейлер Қырымға етіп келмесіні істеме едік. Вадим Иловченко қайдетті ки бізім ярымадамыз чоқ милетлі ве кичік бір зіддиет түзетілмеген вақаларға yol бере біледі. Тамам шу себептен о сенелері казаклар бізім Қырымымызны қорчаламақ үшін бірлештілер. Ең парлақ хатырлав, бұл шымды соқақларда үрген ади гражданларының бірлешув дұйғысыдыр. Олар епсі бір олып, командасыз ве азырлықсыз мұнда 25 ве 26 күнлері чықтылар. Ве бұңа өз мұнасебетлеріні көстерділер. Қырымға бар авасы қайта бұнен берабер бұл мевсімнің esas байрамлары яқынлаша. Халқара қадын қызлар күніне ең яқшы бақшыш бұл ер заманларда олғаны кебі чечеклер гүлдестесі сайла. Қырым гүлчелері барды 100 бинден зияде ләле сатмаға ниетленелер. Жиылған чечеклеріні мақсус цехте сақлайлар, анда ава арареті 3-тен 5 градусқа же. Бұл сене бір чечекнің опт фияты 40 рубле. Мевзінің девамы левхамызда. Теплицаның башқа тарафында бізде ләле да пішмеді. Ләлені ренкке толған ве пішкен сон хопарамыз. Оны түбінден мұқайтлықнен тұтамыз. Чекеміз, соғанынен берабер чықарамыз. Бұндан сон ящиклерге дестелейміз. Сары ләлелер айрылық чечеклері деген фікір бар. Атта ернын бөлі сатыры бар. Амма Гүлжі Ахтем Абдуллаев бұл фікірні рететі. Strong Gold ләлесі Фелеменг селекциясының алтын фондындан қиметлі чешіттір. Гүнжі бір тоқсары түсті. Біз соғанны Фелемингтен сатын аламыз. Ноябрьнің сонында. Біз оны топрақнен толу ящиклерге сачамыз. Декабрде олар тамыр аталар ве январь айында біз 14-тен 16 градус араретте асыраймыз. Алтын кібі чечеклер ачық ешіл түсті япрақларға пек келіші. Гүлдестеге топланған Strong Gold ләлеріне істеген түсті чечеклеріні қошмақ мүмкін. Амма олар өзлері де пек дүлбер көріне. Евнің içinde ләле, егер о тазе қопарылған олса, он күнге же тұрар. Яни оны доғры ойстырып, доғры қопарсан ве құтларға тіссен, суға қойсан о 10 күн тұрар. Бұ ажайып чечеклер көлеміне бақыңыз. Гөнжелер бір-бірі артындан қабара ве ача. Ачық гүлгүлі түсінден тоқ қызыл түскеже. Ең чоқ ләле барде сатыла. Ахтем Абдуллаев айтқаны кыбы чечеклерні теплицаларда асырамақ қолайды гел. Ең чоқ дарқалған ләле чешітлерінден бірі Триумф классына айт. Роман Empire де падлана. Асылында ләле арсыз чечек дегіл. Амма оңы доғры асырамақ ве сақламақ керек. Умумен Ахтем Абдуллаевның теплицасында 25 чешіт ләле өсе.
Чечекні сатылывға азырлаған вақыт оны мақсус кәғытқа саралар. Евелден бұз толапта 3-5 градуста тұталар. Гүлжілер асыраған ләлелер чешетлері пек бұйық істеген түс ве қоқыны тапмақ мүмкін. Мына бойле гүлдестелерні біз азырлаймыз. Оларны 25 дане топлаймыз. Бойле гүлдестенің опт фияты тахменен 1000 рубле олажақ. Бұл сізге есе. Келечек 8 март байрамнен хайырлаймыз. Сағылыңыз, пек мемнуным. Чекімлер вақтында мына бойле хош дақаларда ола. Дабыр шайны хошмаға істейім. Бұл сене гүлжелер 100 000-ден зияда ләле сатмаға ниетленелер. Гүзел Мамбетова, Сибиля Меметова, Виарсен Фукала. Миллет үшін. Стандарт адлы сергі Қырым Қавмият музейінде тақдим етілді. Оны Гилель адыны ташыған Еуди студентлер меркезінен бераберлікте тешкіл еттілер. Серге меркезінің 20 йыллығына бағышланды. Бұл йыллар девамында топлулықның іштіракчілері мерақлы шедеврлер яраттылар. Бұл ақтан ебетік келев қамас. Екатерина Клименко енді 5 йылдан берлі Гилель меркезінің en фаал іштиракчилерден бірі сайыла. Өзі язған севімлі шиыры «Украденное детство», яғни хырсызланған балалық деп адлана. Но на самом деле именно это стихотворение... Aslında tamam bu şiir üzerinde en çok vakit çalıştım. Çünkü o pek duygulu, ağır cenk devrinde harbi hareketler ve cenkten sonki yaşayış hakkında malumat taşıyor. Гилель клубы bu sene 20 yaşını toldura. Epsi eksponatlarını onun iştirakçileri öz ellerinden yaptılar. Resimler, fotolar, kadın kızlar ilvanları, bala oyuncakları. Bundan gayrı bu konu yaş şairlerinin şiir ve yerleri yankıradı. Oyun ansamblinin iştirakçileri öz ustalığını numayiş ettiler. Студент поколения в Гилеле меняется. Гилельде nesil 2-3 yıl içinde denişe, yani adamlar osi evleni akayga bara, bala doğa diğer memleketlerge koçeler. Yaşlık çağından oseler ve çalışıp başlaylar. Ama biz er alda mezunlarımızdan bak tutamız. Sergi Kırım Қавмият muzeyinde martның 14-nece açık. Daud Çakalov, Edem Sadikov, Asan Zivadinov, Millet üçün. Biz koronavirusқа қаршы күреш алып барған ватандашларымыз ақыда рубрикамызны девам етеміз. 26 яшлы Зулейха Нафеева ординатурадан соң Ахмеджит клиник хастаханесінде çalışып башлады. Бұл ерде бірден дешетлі хасталықнен күрешке қошылды. Яш мүтәхассисқа пандемия деврінде насыл аллар күч бергені ақында біздің левхамызда. Парлах күнеш ве қарнын шутурдысы. Зулейха Нафеева эмин адымларынен ішке ашыға. Урбаларымы тест деңіштірем, бір-екі кяғы толдырам ве қызыл зонаға. 2016 сене Зулейха университетіні бітірді ве бұндан сон 2 ел ординатурада терапия зянаты бойынша çalışты. Ахмеджит клиник хастаханесі оның бірінші çalışқан ері олды. Бұндан Зулейха қабул етув бөлігінде терапевті кім олып çalışты. Сондра қызыл зонаға авушмақ вақыты келді. Айта ки, о вақыттан берлі әр шай денішті. Менің яшайыш тарзым да әлбет деңішті. Біріншіден іш низамым. Яғни біз қызыл зонада çalışамыз. Біз айры хасталарға ярдым етеміз. Аджи ве хуванч көз яшлары. Зулейха рухтан түшіп, бұ іштен кетмеге істеген вақытлары олды. Ама хасталарының минетдарлығы ве зенадашларының қол тұтуы әр шайге dayanmaға ярдым етті. Хасталар оны севелер, сықалда түшікірлер білдіріп язалар. О хасталарнен ковидның бірінші күнлерінден берлі çalışа. Чешіт аллар олды. Қалдырып кетмеге істеген вақыты да олды. Ама біз оны бір ерге ебермедік. Ве бүгін о бізнен пек севеміз ве урмет етеміз. Бір дестек яғытны толдырған сон Зулейха урбаларны деніштермеге кете. Бүгін бойле хорчалар киімлерні оның үшін алышықлы шейдір. Кейінген вақыт бізнен қонуша бүтін айлесі ковид хасталығыны кечергені ақта тариф еті. Екім өзі хасталықны енгіл кечерді. Ана бабасы есе ақыржа еділер. Олар пневмония хасталығыны кечірділер. Мен мұнда ершейні көргенім ве білгенім себебінден оларны evde тедавилеп болдым. Бүгін коронавирус яшайышымыздың қысымы. Қорқыншылық хасталық хақында екім бойле түшіне эписетті бейджелерінің іші артты. Олар бүтін күчіну хасталарға бағышлайлар. Қызыл зонада біз енді 4 саат қадар вақыт болынамыз. Енді әлбет алыштық. Язда қиын жайды, қышта енгілже көріне.
Сақлық сақлау везерлігінің сонки малюматларына көре ковид яваш-яваш кері қайта. Мисал оларақ Ахмеджетінің клиник хастаханесінде ковид ятақларының сайысы 200-ден 170-ке қадар эксілді. Оларның сайысы біраз эксілді демек мүмкін, амма олар әпсі бір ағыр хасталар ве ярдымда мұқтажылар хастаханеде ятқанлары да. Бойлы іштен Зулиха Нафеева қорқмай, чүнки тибиет yolunu өзі анлы шекілде сечті. Бүгінді бір ел әвелсі олғаны кібі оджан құртармақ оғырында чалыша. София Шукурова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Қырым футболы санкциялар алдында үміт ярымадасы яда оғырсызлық адасы. Пилотсыз учақлар меканы яда кележегі парлақ олған проект. Бұл суаллерге жеваплар Миллет телеканалында Без обмана ток-шоу эфирінде. Бүгін ақшам саат 8-де қачырмаңыз. Осы суаллеріңізні ичсимайы ағларда телеканалымызның ресми сайфелерінде бере білесіз. Олар эфирде сеслендірілмесі мүмкін. Бүгінге бойапсы хаберлер Миллет телеканалдан айрылмаңыз, қайырлы ақшамлар.